Aga tau mulit bilang ipa berena pong Allah Ta'ala berupa nikmat angka nalingi hilalana tutong alino tadi gaga mulit bilang Bapak Profesor Dr. Venus na cobay na pasangi ala o kuyolo na ingat na pangukur oksigen dan nitrogen jadi nola imakada siaga oksigen na pakai tahu apa boleh rumah sakit na itay tahu ke rumah sakit Laipak kamajasoli untuk hanya menggunakan oksigen sebagai alat bantu pernapasan. Nalin oksigennya pak aku apotio ke rumah sakit tak 25 sabu siliter. Ia ko nitrogen asera sabunna serara tuna 50 siliter. Nasiaga oksigen laipake sesosiwan ni 8.880 liter sehari semalam. Oksigen ro bawah. Nitrogennya ipake 10 si disabut 370 na liter sesosiwan ni iya mirobawa nyawero malauli sumasu mutama asera sabunna asera ratuna 50 alina nitrogennya 25 sabu alina oksigennya berarti 170 juta di ipas sadia napewat di manyawa sesosiwan ni komelo iwaja iya oksigennya si ba nitrogennya 170 juta ikali siulang 5,1 miliar lalan na siulangnya jadi akong katau melo manyawa na kada po nga Allah Ta'ala wajah iya tu nyawa mu pakewe sesosiwan ni maloli sutama masu tapas saja di 5,1 miliar dalam 1 bulan untuk wajah ibawang yero kene pade mah kada binsing aga nilaw po nga Allah Ta'ala detona sure wajah yero na yakia pakanjaki ampemu tatongang isang pajangin na rekotame watwe sebagai tanda kasyukuramu lori pong Allah Ta'ala niga melo ipasalama tau angkat jamay na yatona je tawe makura syukuru kaisar Jepang 2 minggu yang lalu operasi jantungna 3 miliar na wajah napay si wali untuk lanjutan operasi kedua harus menyiapkan dana 7 miliar na pawading stabil jantungna ipada keri ala pemicu jantung 10 miliar dina pasadia napa stabil jantungna dengan 2 kali operasi ia jantung tay diipake mapamulai jaji latu ia sewe denang kana pisau detonang kanilawi pong Allah Ta'ala maka dawajai 100 rupiah pun Allah tidak pernah minta de nagaga papedale maraja pole ripong Allah Ta'ala sangadinna adi singang ia naru papedale maraja yaitu ampai narampe di lalanda koram balabia dalam Quran surah Ar-Rahman akata lupulo isi dina pakoli pong Allah Ta'ala fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kega je papedale na pong Allah Ta'ala mu de mutsukuruki kega papedale na pong Allah Ta'ala mu dustakan akata lupule sini na pakoling nigay podaro taulino nasaba mega memato tau de na mainga aga mancaji na lingi pong Allah Ta'ala ta coba nigare bilangi mapamulai ulue ya kong katau de gaga ulue na melo operasi untuk pemasangan rambut yang ka Pak Golo na Liga Inggris Wayne Rooney operasi pemasangan rambut si pue mi ba napasang itu 358 dolar na wajah per hari uluat na bawang na iya di angka nalingi pong Allah Ta'ala buluan ninge wirina yase aga gunana iya robawa buluan ninge ropa aja lalo talagay terutama di ibu-ibu aja takalui apa makanja ni modele na natarongi pong Allah Ta'ala maginang kalau irubah na telada tuh ia komeki palete aja ta palete layase ita palete layaway maginang kabuluan ningi itu sama dengan jumlah rambut yang ada mengelilingi kepala macenne ulu itu kuwirinna ulu macenne 2 baris itu sama dengan jumlah alis karena pertemuan saraf itu untuk menghantar dan menghalangi gelombang listrik yang masuk ke tubuh manusia dari sinar matahari itu untuk mencegah penyakit kepala yang berkepanjangan. Ya kong katau pak na palette anina na kalu yanina itu orang mudah sekali terserang penyakit kepala. Magampala dan akan dapat diulu tuh.
kemudian mudah pusing. Tak coba ibu ko dia tapak buluan niro bawang, kemudian bulu mata. Ia ko iritai wadingi bilang maka da siya lampa mi bulu mata na tawe, tapi ia ko yudu manang i bulu mata pak denule matinro tawe. Ia ko gamanang i bulu mata na te langsung dicabut itu sampai 5 bulan. Salah seorang doktor dari Jepang, Doktor Mairuki, nale kasimpula maka daya kong katau mudu manang i bulanina itu dalam jangka 5 bulan akan meninggal. Nah sabadenang kana tinro selama 5 bulan. Bulu mata ro bawah ro. Batena po nga Allah Ta'ala pancaji. Aja na jolo utamo ko sampajangi matu pinilalungero. Iya na jolo ke watakalete. Na sabak makadami matija tu akorangi wapi ampusi kum apalatu basirun. He alemu aguriwi. Mademu aguri alemu. Aja na natawi ya aguri alewe na. Apa mega tau ko ya caramangi na saya anu makoro padahal na mole na makoto. Podangi makadaraji ngilo ma berejama aja tamakutu na sayanu jero makutu lo ma berejama ayo pole na matang makutu lo betul na iya rosi dia aga-aga ro aja na natawe yonri mangukuru kong kagaga aleta tu kuru jolo imonri pitawe ya tu ampai makadana bita macilakai ummaku na rekonasa ngale na tau matappa na dedi sangyon ronna na rekomati ya kong katau matappa nasa ngalena na yakiade panis sangi makada kenro imonro salama ga atau macilake na rekomate to cilake tu magi na koro na idi jamai jama-jamange pak bu idi jamai tanya tawe tanya to timbang ang ulawa melo ipakengi ta coba-coba ni gare masam pajasuna 2 raka ko pure masam pajasuna 2 raka tuda ni gare nawanawaiwi siaga tau takalasia siaga tau taballe mapamulai kalolo latu matoah tanawana ini akasiagay mabal akasiagay ma siaga tau takalasyang tanawana wai binedi tu jamay pasti sisang tanya to tawe jamay idi jamay ya komega mopi masalah ijama na iya madecenge ta asija ki hatowa kama komiro tanya to tu tay hisap idi mi kemudian iawana bulu mata ang kabulinga Yaro bulinga napasangi ada dokter ahli, dokter THT. Yang dapat tu magai nasabak penyaringan debu yang masuk dan virus yang akan masuk melalui pernapasan itu lebih dulu disaring. Nasabak ia kong katau maliwa bulinga na leyawa berarti rongga hidungnya agak lebar. Betul kan naga iya ro pernapasannya komelo igat tatama nasari meman nih na iya tu bulinga pak itu 3 lapis yang pertama keras yang kedua agak lembut kemudian yang paling dalam itu lembut sekali agak gunana nasari mematui sinina virus yang ketama okilala watakalewe itu melalui pernapasan yana tu ampai ko barasingang itawe aga ibaca alhamdulillahi rabbil alamin nasabak ternyata yaitu kobarasi yang itepa itu virus yang sudah tinggal di dalam tubuh dikeluarkan melalui bersin maka je koloki masarpis motoro layele tu kompresor napai warunga ngauna nasabak itu saringan udarana panowu makomati itu sitongan rupa tawe ya kobarasi yang itu makanya bersin itu sudah diatur oleh Allah minimal 8 hari mesti bersin 1 kali maksimal 1,5 bulan bersin ya kong katau ganda siulah si tanga na de na barasingang maka dia akan terancam terkena penyakit asma ya dia tu barasingangnya alhamdulillah ya ko bolokan ite syukuruki magay nasabaya tu racungnya tamameman niya ko watakalewe harus nakanay penyakit influenza untuk malaya virus nagattangi masuk makanya perlu itu ada yang kental ada yang cair ya ko cair langsung membersihkan rongga pernapasan ya ko kental menarik virus keluar batina po Allah Ta'ala settingi jadi namola saya isukuru kita
na mega po taw liwa mi dareke na kumalasay de sa po nga Allah Ta'ala ya napakoka de panapaja mata ulu ku mangilu sutuku de panapaja mangilu tuku mangarus siwataku baral lumatita kape sa aleta ilaw dongi na rekomalasay epon iya ko iya lasay nasabari madosa ka umalasa makoy aja mo tapapisawi po na rekode panacapu lasay de panacapu dosa ang kay madibola riwatakaliku tapi iya ko iya lasa sebagai pacalang adam pongi sinin na atas salakku mupasawi iya lasaku apa iya tulah saya pak detona yamanan na tulah saya makasolang angka lasa mapedeceng angka to lasa maperingerang angka to lasa mapatamba tepa angka to lasa na sabat to maseke angka to lasa na sabat melo imalay dale na tawe deto tu na siru palasa pay makada taw panditate ko malasa ko kape sa ilima pasalang nomoro sidi deto ka mo maseke lada pamay ka tutaw makadi kaya sa malap patamay isa nasoro mi mamataru de nalepang jadi pakan nai lasa lawi de toro enapa itingka matan na siwali isuro ni makamaja 50 sabu apalagi ko pure isonti 150 padahal dero gaga marigaga sitongan na magi na koro ang kabide na berengi waramparan na tau kasesede na lengi jadi pakan nai lasa na pailaga jadi akong kataw na kan na musiba pa silapoy otota silapoy motorota si geso yotota takapesa ialeta nuleto din ang katalisari celengang magi na silapoto dale na bengkele melonala yopo ko talagami mangide na pakanay ki musiba po ng Allah Ta'ala wasa nabita podangi he as-sadaqatu tadfa'ul bala yatu pasidakay na tola iya balae wasa nabita matoje tu podangi he ya pawatu na bunga-bunga pura na kana musibah watay na panno tay masige masilo matola bala wica kalukutuo naturungi pusa imangin latu tate 10 si di juma de nak de na re walau bola na juma apa mega di tau maselang tapi tau lo matola bala naturungi pusa imangin milau doang o kosuna masige rate dalengin di dosabu lasoangi melo ipalese na dosabu de na kedo o koto ni je idie tomatola bala sana mapakere-kere mi dosabu yalengi mangingi milau doang ngi negaga paralui tapasi to ngana ya komelo ikaja gamata na po ng Allah Ta'ala jitu ya lengin na naparewa kamuki padami jitu to maparentata na sure pa bupati akamajapaja ko pacama wajay pajamo ya kolep pa ipajamu gang kaula seko layale ko banto seko milyar he maede rewe na ya berenge makomati tu po ng Allah Ta'ala ang kakampo pa ulawi mamaulu oko Sengkang, daerah Sengkang, yang kakampung okoro, na podanga cama na nasang, we ilo doang ice de pa ustas, biji angka topak doang awat di tapak guru nggak, maka dapat doang ngagar nasang, biji angka pak doang awat dingi baca na nono bosi, maka dakak magi nasi, kita tu galungi saliwa pa ustas akadua ni magalu tena tu 500 mi buana. Maka daka nuling kamaja masalah-salah ko kampung ewe nasa yede makanya mana pa kampung ko lawite masigi na panno saw garang kamacan ni wirin na law cuku kite helet na mabalo-balo de nang kanipuja maka daka hay makunru tay mabere jama ko law podange dake maga pa bere jama mompa-umpa mo makum komoda ko pa ang kami pitu baris itaw na masigi madani-dani na kumega mo pa bere jamana tapang kana mo da sanre ko tembo mahape nasang tapamate nasang agan na masigi ko pa ustas na masigi KDI sinasang ko kate na misiba daw jana misiba iman Allah lautanay wi makadaka ang karo chelengan tasureten ka chelengan na pa ang kakota chelengan na maraje pinadosa waya kuay talu si topo
nasusuri pa chama dakit takap biche de temilo tulong ana sorong cilengange na sorong cilengange de nang kanalepang lalu kiolo na pa chama na sorot mi mataru de to na lepang witai-tai cilengange patuli roko karojo amita lari pitubari sinola o komi baca pa na lepang anak muda matato mak baju kosa malampe ulu na de na songko lo mama uluro ya miro palepangi dah aku ya roli sariwi mari ginang kakalolo may nga Allah na alami na goccangi de nao ni na panasoro materu de na lisari maka na memang yatik pilala de meto no lima baraka kampung ko makuye lautan ay memang ni makaraka madarimo malung nasa malu mo je pa ustaz tapi ko piptasi na pabosi tulinay rimi ang ilautasi deje na sa madari mo na sa bosi abu mi deje na maricha tanen na paja si menre ka daku lopo dami mani tadaku denang kana bosi bu nasa denang ka pa ustaz akade lodongi na bosi daku de memato na bosi pa tulilalo mi alunge apa na mo celengang tulilalo tomi denang kana lepang o komiro sitongan aja na tumabela kapesa ina rekomelo ki pa baraka kampung iya konakan na ilasa pa takapesa yero ya konakan na musibah silap po yoto taheng kami agaga ko tumasala to apa angka gaga macare pa de pa na mapacing sukuru ki konakan na musibah nasaba iparingarangin ako pong alatala aja na ko pasorimon rin ang pegan rusuki kemudian yang kedua malasa ite nasaba melo imalay dalena yaitu ampai kong katau malasa pa bu lalo imitai apa angka tuh hadis kusina puang Allah Ta'ala maka da iya kong katau malasa nalai kunjungi puang Allah Ta'ala tu sitongan nalai siarai tanyati ya tu tau malasa itu iya kong katau malasa nalai siarai puang Allah Ta'ala tu hakikinna ya tu sitongan nalai siarai itu ina tu ampai makutana tu matu maka da magi memang ide nang kamu siarai ka watu no kolino nareko angka tau malasa loki mitai yan na to ampay madari ang kataw malasa pa dali na mimelo nala kaya kayasam makutani nasa kilo isiti nasa talungaso niya to din nasa lay ranjan na kadamagi nasa bolokaladay na magaring tarpas siya ro balibola na nasa meto pe layita lepang imalu basuki do buku gola kasi 2 litere susu taluk balik napanawitsa lo bolanin do siti magi na malasa isiti nasa ba dali gola kasi na melo nala yan na tu ampay na pasang itaw pandita ta makadaya kong kataw malasa na bawangan re o kopadan na rupataw ala iya ro anrewe na paibaca bismillahi syafi la shifau illa anta syafi wa bibarakati rizquna min Allah na patoma bismillah ni andre iya ko detu le mandre talipa bawato niha iya ko iya mematotu dalle melo yala na tumalasa paje lasata na rekosigese capak lilate to gagaitu yo pwede ya kung kanabawangi tay tarubawan mi baka ang kabiasa mujay bepaga dyan na tiyano nasa ibe pakat do si kapang makumedya tiyano kuyano bepa o be alin na to pa ibawang alin na to pa machigaw o kunihe jadi tapahangi che de iro aga mancaji na bere po ngalatala kemudian yang ketiga na kan na ilasa tawe na sabak melo po ngalatala kumacawe apa mega tau pak dia nang kana ringerang ya ko magala imakare sumapamulay ele latuan ni dia na law masampaja sisan na nakan nagari napay makadalapuang mega tu ya ko manre de na bismillah naganrusu manre mapat diwat tapi nakadallahu akbar de na me jaji tu ijo ko matiro sitongan na ipakainga kyo ko pong Allah Taala kemudian yang keempat nakan na ilasa tawe na sabak melo isusido sana ya to na mega tau pa de na pahangi kakurangat ta idi mega masyarakat ta ya na malasa tapat tarburu-buru ya ko tolono ko doktoro ina de na paja tapasanro isapa nasa ya to na je ko sanro maka to je cepak mak bicara nasa anak walimu ya tu menre make ko tu tapayero maka toje lempu anak walimu nama ko atuh jadi iya ridi tapal akadaga pigau lau mulian imano gererangnya sokorangi lai patuju manang maka da pajato aja ko purai
cocok nih apa dosa tami nalagapo ang Allah Ta'ala tapi law siki makibua pa jami mato apa monro si losae monro si dosa ko takalewe naburay mi po ang Allah Ta'ala he paadi akkalibarakan na kung ka anak tapole macule na panno bung kalilina panno daraloka na sabak dosa makalada di na may lagga ko sampajang kas di na may lagga ko sampajang iya na tu dosa lasa palagay jaji pakan naiki lasa padali ba ni kong kana tapole macule na isabungi na siya lagga laylada tu lay goso wadi jaji teri melo ko pa jay dio akada jabawan na mo dio ka supaya aja makalila pa pinadir sa mamapadi ko lay goso tapi elo na tau maton na melo ko mapaching yan na makumatitu po ng Allah Ta'ala napakan naila sa atan na masesa memang mapari pa pinadinge liwarajin na tapi magay nalagame man ni dosa aja na ko pasorimon din apa igalere jaji ako de pa na mapaching ya tu dosa tu de pa na pajala sa ang kami matutu dosa pa de na tasusu na rekode na kan nailasa bahkan sulitnya menghadapi sakaratul maut adalah penghapus dosa ya kung ka tahu masesa mulai sakaratul maut itu juga adalah penghapus dosa yaitu ampai madaring katoma kana maje nang kaimang liwa sesana komelo imate na imaro pasampaja ang kamu pa dosa na itu apa namo tu imangi megato dosana sesa ya ko stase makoto tasakame kada stasalama ai de may ka ustaz layolongi jamaah na tamaranaka tasa kami makada salama mana de kaya na ustaz layolongi jamaah na tamaranaka iya mangukuru makada de ulo ko de na seko muwajar nga iya tu layolongi tu nambalu sempoy aya na po ng Allah Ta'ala na pamandre no harang karena tidak ada unsur keikhlasan atau malingi na sesami tawe na makada tu nabita permudah jangan persulit Kunihe. Kemudian ia tone ya hadesana nabi tawala dawi tawe permudahlah dan jangan engkau mempersulit madar ini silada ni te lo sapaki nalawi ni boleh milau jadwal dan dega gaya lengi yang pelo poda ba menite ya kode tu le matalipo nga SMS bawa ni supaya aja nama susah ya ko makade jampuki ya aja namu jampuka magalamo pa sangat di malasa mu jampuka maka dia kubosin ang kamoya sa jas hujang nasa mamagay iyero agamay maga pataw pandrita tariolo dega aga pa janang dega aga sentre na pake malala mola galu mola salo matika kampo latui lay pandre mi bani suro rewa mamakiro tapi mabaraka nasa mamagay kaihlasan na iya tunay di makukoyero makurang yan na tu stas layologin kato pa malada pa yung 5 cara malaw sisan na pole nalepa malibin sinaw kayang palo na la nasang siratu sa 20 may pesa buisan na tapamatomi man nyo ko tina makadamasa ka alaw mundi kumuli ka ya tu bahaya na iya tu idi jama-jama mako liwarajin na pa pikwi bate pakalu na maringan na ihlas liwarajin na pakalu nasa bata tulyang kay balisi ma damping he yero mulawi he makumimati tu angka tantangan na jadi ako ang kagagay jama pekwi charana na mapachi pabelay yero nuwadingi mapangaruro tapi makumimati tu ko masalang nasa mamagay iya panaya sa te memperjuangkan agama na riko ang kapangorbanan na iya ko diga tantangan na pa detanya pa ya sa pajuang ya pak ya petunia sepaju ate kong kabalin na ya dia tu salang yang kami matopa setan na cocok apa ya ko de gaga pangarui ki de tu gaga o ko ni he nabi talagi na nabi Adam sinin na nabi ipangarui manang ipalese manang nabi Ibrahim le pangarui ya nabi Adam mali nabi ta Muhammad SAW de to na mali ya nabi Adam mali ya to naridi paralu jagairo apa iya je tiba lisi pak jagolada sisa buita ngoko langit pertama ahli ibadah yang kai mancaji kepala ahli ibadah menre langit kedua 1000 tahun beribadah dan diangkat sebagai ahli ibadah sampai langit ketujuh
dia menjadi ahli ibadah. Bahkan yang kata pandita makada yaitu iblis sebelumnya namanya adalah Azazil. Nah sebab dia pemimpin para malaikat, kehebatannya beribadah tidak ada yang menandingi. Tapi isuro sujo ko Nabi Adam dia melo. Nah sabari ni selaya sana makada iblis. Jadi ko ahli ibadah na mo tu pas sampaja maca to pangarui na paali na jago. Na sawa makabate na ibadah ko wa ditamahe. Nang kato tu pasampaja pa ipangarui kega. Yang kau ka pasampaja li wala sina. Setan na yato. Pang kami matoto to masampaja di sakarkin rilepa. Mana saro manguli loko pangalatan na pangarui kihe. To majenne apa madari pa ya tope ya potomelo matu ko to pura majenne. Madari lada to. Ya potomelo jamba ko pura majenne na setama nang yato. At tausaki illa walinro ang iri pong Allah Ta'ala na pamajene apa makomiti setange ia penalepas sa iwatan na te ko pure majene apa che ko mapaching che ko mege amalana pa kong kajene na te nangaji manasa sila nga si bakode kajene na ya ji makara mangaji kamay hana megala da apalan na ya ko rusa jene na pamangajing kang kamoche de kamakiro dito to tumabela sitongan na ko agamata itu perjuangan. Kemudian iaro na papedale na pong Allah Ta'ala aja no reke nga manangi rewa ki mukuru iya lewe iya konakan na ilasa na surum itu pong Allah Ta'ala maringarang papedale na kami na maraja na dito miftahul jannah na iya sampajange goncin na suruga as-salatu miftahu kullu khair na itu sampajange pak bukana sini na decenge berarti yang kajaminang ya ku jamay tapi kega tau ijaming tau masampajatongange apa mega tolo mitatong kaya ya salot tatong oy raji lo mabireja marapa songko na maloy bida na tapi ako kidara na magalamati mga sapala pasampajaro jadi itatong ang isampajang ko tutungal linota ito ampay makada sampaja sompa tapaja yan aja ampay makada aja tuto panditata pasyang kang ije pangkau kamu musibawa hakikinna agamay kayasang iya ko ang kamelo ijama manuru informasi guru tak maka dia tu guru tak imalapyo si tangawali bahkan ang kamakada wali aga amalan na dua amalan na guru tadi nang kana salai nomor si dia ko jok kaya ko nakka aja tahu na nabaca Allah ya ko nakka aja biuna nabaca Muhammad jadi tuliang kay po ang Allah Ta'ala si bawa nabi tanewa si tinro na rikojok kay demi matona balle kemudian dia ko tudangin apa sa na napake masu na baca Allah nagatangi tama na baca Muhammad puluki Imam Ali ro sikiriero desa nang kanakada nabita pakuiro tapi naki buarang ilalang sa rekom manginawa dito lima ringar alaw ri pong Allah Ta'ala si bawa nabita apa iya tu ko deto maki buala pak mawatang apa iya ro tolinoy patakalupang na iya to si kiri pak na dana pulo kuidi paringarange pulo ki po ang Allah Ta'ala apa to masampaja na manas sa to melo masikiri madari ingara dompenge ingara sandalae ingara motoroe ingara helenge okoro sampayangero na manas sa manguli ko po ang Allah Ta'ala sisa na to tama wesewe jambat to siya mingarangi po ang Allah Ta'ala magin ang kay baca kamakiro jadi itu agak demi matoto ni sadari pulo ki po ang Allah Ta'ala jadi to mangilaw na chaningi ati napakanjaki paringarange nakatan ni mataru lori pong Allah Ta'ala jadi akibuan nilalang yaridi bawa tasbih tabawai apa iya ko angkatau to makada aja na ibu bawa tasbih apa makada siya tumatutay katoro to kapuji-puji nga katasbih na iya kong kapanda pak makoro alena tuminalaw kurang alena imba metuo kaya yasa pa ang kami matotaw din na nule mata sa bebe na rekode na pake batongan na pake paala supaya ningerangi apa iya ko lima na din ule mingerangi opo ko na witsang yan na kedo yaro tap ang katasbih ko tapo na pacan neni itu alat untuk bersikir